Reka imboni zacu tuzerekeze mu makuru ari kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari, aho hari kuvugwa amakuru agiye atandukanye. Mu masaha ashize twumvishije ko M23 yabaye iva muri Uvira ikayisohokamo. Ese yavuyemo burundu? Ese M23 yemeye ikava muri Uvira? Ese wamenya yafungiye ferihe? Twamenya bimeze bite? Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe aka kanya. Ese Uburundi ko bufite impungenge ko M23 ishobora kuba iri hafi aho, wenda ari imipango yapanze ikaba yava aho muri Uvira, n'ubundi ingabo z'u Burundi zagarukamo, n'ubundi hakaba ya mirwano. Ibi ni bikomeje kugenda bivugwa, ariko nkamenya n'ibimfo amaso yacu twayerekeje mu karere k'ibiyaga bigari mu makuru ari kuvuga ko kandi Ndayishimiye perezida w'u Burundi yateguye imyigaragambyo yo kwamagana u Rwanda mu gushimisha Tshisekedi. Iyi ni menya n'imfo rero, kanda subscribe nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri uno umuyoboro ukugezaho amakuru yizewe kandi acukumbuye. Ibyo tugiye kurebera hamwe twabivuze, reka tutabatindiye dutangire, ariko banzura handitse subscribe wakande, nyamuneka uyu muyoboro uca amakuru y'ingenzi uba ukeneye isaha ku isaha. Perezida w'u Burundi rero Ndayishimiye Evariste yateguye imyigaragambyo yo kwamagana u Rwanda imbere ya za ambasade z'ibihugu bikomeye mu rwego rwo kugerageza gushimisha mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi. Inyuma yaho ingabo z'u Burundi za RDC, Wazalendo ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR batsinzwe na AFC M23 mu bice byinshi bagiye basohorwamo n'uyu mutwe uharanira uburenganzira bw'abaturage. Ibice byinshi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo harimo n'umujyi wa Uvira, M23 yari yawufashe ku itariki 10, iza kuwusohokamo ejo bundi, n'ubundi ku itariki 16 nibwo yabaye usohokamo. Ibi rero kandi Uburundi, ingabo z'u Burundi byabaye gica, habuze zirimo ziratinya kugaruka muri uyu mujyi wa Uvira. Ari kwibaza ngo ese M23 yemeye ikava muri uyu mujyi wa Uvira byoroshye kandi byarayivunye kuwufata? Ese wamenya iri gupanga ihe mipango? Ibi byose tugiye kubirebera hamwe. Reba hasi handitse subscribe wakande, uko amakuru agenda tugeraho niko turagenda tuyabagezaho. Amakuru yizewe rero avuga ko abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi CNDD na FDD bari gukora ubukangurambaga butegura iyi myigaragambyo iteganyijwe ku itariki ya 20 Ukuboza muri uyu mwaka. Ubwo n'ubundi birateganywa ko imyigaragambyo izaba ku cyumweru. Imyigaragambyo rero hateganyijwe ko izabera kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburundi, Ububiligi n'u Rwanda, ubwo aho ni mu gihugu cy'u Burundi. Abigaragambya bazaba bamagana ibyo bise kurenga ku masezerano ya Washington ku Rwanda, amasezerano y'amahoro u Rwanda rwagiranye na DRC tariki ya 4 Ukuboza bifashishijwemo na Amerika. Akaba ari byo bazaba barimo kwigaragambya baganisha. Uburundi ntibwarebwaga n'aya masezerano ya Washington, cyakoze bwari bwitabiriye umuhango wo gusinywa ry'aya masezerano, n'ubundi bayitabiriye nk'abatangabuhamya. Uyu n'ubundi Perezida Ndayishimiye Evariste, reka nkwibutse ko uyu mugabo ashyigikiye cyane Tshisekedi Chilombo wa Leta Zunze Ubumwe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba kandi Uburundi bwaragize n'uruhare mu kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano, kuyobora ibitero byo ku butaka n'ibyo mu kirere byagabwaga mu birindiro bya M23 no mu midugudu y'abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, binyuranyije n'agahenge kari kemejwe mu biganiro bya Doha. Ingabo z'u Burundi rero zakomeje kugenda zivangira amasezerano. Ni mu gihe hari hasinywe i Doha, hari hasinywe amasezerano y'ibiganiro by'agahenge, ariko Burundi bukaza kubyivangamo n'ubundi bigapfa. Ndayishimiye rero Evariste yahinduye Bujumbura ibirindiro bikuru biyoborerwamo ibitero ihuriro ry'ingabo za leta ya DRC birigaba kuri AFC 23 n'ubundi
no ku Banyamurenge mu gice cya Minembwe. Amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino nuko icyumweru kimwe gusa mbere y'uko leta ya DRC na AFCM yuko leta ya DRC na AFCM 23 bashyira umukono ku mahame shingiro bagomba kujya bagenderaho. Itsinda ryo ku rwego rwo hejuru ryaturutse i Kinshasa ryageze i Bujumbura tariki ya 13 Nyakanga rihura n'abayobozi bakuru mu ngabo za DRC babasha kuba baganira. Iri tsinda rero ryari rigizwe n'abayobozi 11, ryari riyobowe na guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi. Amakuru yemeza ko ibiro bye byari byimuriwe i Bujumbura mu ibanga kugira ngo ayobore ibikorwa bya gisirikare atekanye. Ibiganiro byabo byibanze ku gusubiza inyuma AFCM 23 cyane cyane kugira ngo idafata umujyi wa Uvira, ariko n'ubundi byaje kurangira iyi AFCM 23 ifashe uyu mujyi ibasha kuba yawukontorora nubwo itawumazemo igihe kinini. Ibitero rero bya hato by'ingabo z'u Burundi n'iza RDC kuri M23 nibyo byatumye iri huriro rijya gufata umujyi wa Uvira tariki ya 9 Ukuboza. Tariki ya 16 Ukuboza ryatangaje ko rigiye kuvamo kugira ngo ibiganiro by'amahoro bya Doha bigende neza. Umwe mu batanze aya makuru rero yagize ati bamwe mu bayobozi bo mu Burundi cyane cyane abanyamuryango ba CNDD bashaka ko ingabo z'u Burundi zisuganya kugira ngo zisubize Uvira zikureho igisebo. Ndayishimiye rero afite ikimwaro nyuma yaho ingabo ze zananiwe kurinda umujyi wa Uvira kandi yarasezeranyije Tshisekedi ko abarwanyi ba AFCM 23 batazigera bawukandagiramo, akaba ari nabyo biri gutuma hari yateguriye imyigaragambyo kugira ngo yisebure imbere ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Congo. Kuva rero muri Kanama 2023 leta ya DRC yishyura Perezida w'u Burundi ibihumbi by'amadolari buri kwezi kubera ingabo zirenga ibihumbi 20 yohereje kurwanya AFCM 23. Ingabo z'u Burundi niza DRC zananiye gusubiza inyuma AFCM 23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kugeza ubwo igeze no ku mujyi wa Uvira mu birometero bigera kuri 25 uvuye Bujumbura. Kubera rero ubwoba n'igitutu, Ndayishimiye ari kuvana abasirikare be muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yo gutakaza abasirikare benshi ndetse n'intwaro ubwo urugamba rwabaga ruba. Umurundi rero w'umusesenguzi mu bya politike yagize ati nyuma yo kunanirwa kwerekana umusaruro w'ubufasha mu bya gisirikare aha Tshisekedi, Ndayishimiye atekereza ko yafasha Kinshasa ku rwego rwa diplomasi mu rwego rwo gushimisha Perezida wa Congo. Niyo mpamvu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi ari mu bukangurambaga mu itangazamakuru ari akwirakwiza imvugo ya Kinshasa yuko u Rwanda ruri kurenga ku masezerano y'amahoro, kandi Ndayishimiye yateguye imyigaragambyo ishyigikira iyi mvugo. Amakuru avuga rero yuko leta ya Congo imaze igihe yishyura ibitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi kugira ngo bihe umwanya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Dr Edouard Bizimana yamamaze ibirego byayo by'uko u Rwanda rurenga ku masezerano y'amahoro ya Washington mu rukenyegeza amakimbirane yo ku burasirazuba bwa RDC. Ntibizwi rero neza ko Tshisekedi azakomeza kwishyura Ndayishimiye amafaranga y'ingabo z'u Burundi yohereje muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kunanirwa kubuza abarwanyi ba AFCM 23 gufata umujyi wa Uvira n'ibindi bice birimo nk'ikibaya cya Rusizi. Ariko imyitwarire yaranze RDC ica amarenga y'ibishobora kuba. Kugeza ubu rero Tshisekedi yanze kwishyura umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC miliyoni 48 z'amadolari yakoreshejwe n'ingabo zawo zakoreraga mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuva mu mpera za 2023. Izi ngabo zari mu butumwa bwamenyekanye nka Sami RDC
Sami DRC zavuye muri RDC hagati ya 2025 nyuma yaho AFC M23 ifashe umujyi wa Goma. Reka nkubwire ko turi kugenda dukurura amakuru, hari andi makuru ari kugenda tugeraho, ni mu kanya gato tukayabagezaho. Hafi rero utaza gucikwa n'andi makuru tugiye kukuzanira mu minota mikeya iri imbere. Ndagushimiye, ciao ciao.